Salut dehors, di gemermad en tollagat. Amman e Gwengam zo paouez bez a lancet ar gevredigez nevez. E c'hanno, splan. E fall, a rentaoui enklaskou kazeten, a drugarez d'an ol. O labourat start ema in vid lansa o raktres. Juliette, Faustine a Gwenvel zo etouez ar gazetenerien e pens plan. Plan a zo ur gevredigez, ma peusant, neke d'ur media, ne en izo evel ur voest produi en tamm. Ni a broduio kelaouenou enklaskou, neuze enklaskou kazeteni, hag divar ben breiz, divar ben bepsert a danvechou e breiz, neuze penadou doun var sujet zo. Var bep tachen e labouro ar gevredigez, met dreistol var an endro a labourdouar hag an industriez agrobouedel. Sujedou kizidik hag ar el lakad ar gazetenerien da ver gwasket. Tro-dro da labourdouar. Starta an da an prejoù tre a re a labour, ba danvezi, ba labourdouar, a re zo chom tro-dro, petamant politiken a bobserdie, hag jonj di me mestra vid ma viche kait diskoulmo, e daou kat penons labourioù kazeteni dun vi titour an dut gant doa resist dun bers tout danvejou se a memes diskoachet gant kazetenerien a pez a zo de diskoachet. Memes ma aneke vi plijou dan ol, quoi. Met setu. Splan a lako a gazetener da labourat anter amzer, pad c'hwermis pe mior ma zo ezom, var un enklask. Peiet vo gant ar gevredigez, a glasko a c'hant gant ar geodedourien, pas gant an ensavadurioù. Ma krogom de houlen arant digant an bregerechou, dre a pez a den deus ar vrudez, la publicité. Petement yal rajou public, petramment, c'est. A hez o perdra de vout de gol un tam on dubidigez, a fet ma halfem labour gant doare emren dizar digabestr, quoi. Un arrentaoui astrol zo bet lancet gant splan. Ma fel d'or skoazel ar gevredigez e c'heli dreiv ar elerien splan pig org, enklas kenta, embornet egalek hag e brizounek, zo gortozet a ben pen kenta mis meurs.